Wapendwa, nawakaribisha tena kwenye channel ya Neno la Uzima. Ni mchungaji Olivier Matata, na topic ya leo tunaenda kuzungumzia jinsi gani wewe kijana unaweza ukamchagua mchumba. Kama mchungaji nimetembea fasi nyingi nikiwa nahubiri na nikiwa nafundisha, na nimeweza kucancel watu wengi ambao wananiuliza maswali mara nyingi, mchungaji, nitaweza nikafanyaje ili kumjua kwamba huyu ndiye mchumba ambaye Mungu amenitayarishia ndani ya maisha yangu. Na ninatafuta nikuambie, kama kuna kitu kigumu ambacho wewe kama kijana unakuwa na face, ni kwamba sisi wote tumeweza kuiface. Ni wakati unamchagua mke, wakati unamtafuta mchumba ambaye utakaa naye maisha mazima, na huenda atakuzika wala wewe utamzika. Na ni jambo ambalo tunapaswa kuwa makini sana. Na katika mafundisho ya leo ninajitayarisha kukupatia pointi mbili, wala niziite kwamba shauri mbili ambazo unaweza ukazifuata ili ziweze kukusaidia. Tumekomaa katika dini na tunajua ya kwamba watu wengi wanasema nenda kwa maombi, umuombe Mungu atakupatia. Wengine wanasema ukienda kumtafuta mwanamke lazima awe hivi, lazima awe hivi. Kitu ninatafuta kuzungumzia kama mchungaji ni Biblia inatushauri aje, na neno la Mungu linasema nini kwa ajili ya sisi kuwatafuta wachumba wetu ambao kesho watakuwa wake zetu. Tunaanza na katika maandiko ambayo kila mtu yote anayafahamia, katika kitabu cha Mezari sura 18 mstari wake wa 22. Biblia inaanza inasema hivi: apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa wengine tafsiri aseme umepata kibali machoni pa Bwana. Ni kwamba ukirudia nyuma, ni kwamba unapotafuta, kuna neno ambalo Biblia hii inaanza inasema hivi, apataye mke. Ni kwamba ya kwamba huwezi ukapata kitu ambacho wewe haukukitafuta. Step number 1 ni kutafuta. Hakuna mke ambaye anatoka mbinguni anakufikia mikononi mwako. Wewe kama kijana, wewe ambao unahitaji kunajitayarisha leo, unahitaji kumwoa mwanamke, unahitaji kutafuta. Mfano wa kutafuta ni kwamba kama kitu kimepotea, mtu anakitafutaga, anatafutisha fasi yote mpaka anakipata. Wala kama kuna kitu amekuambia kiko fasi fulani, unaendaga unakitafuta mpaka unakipata. Na kutafuta kuna tuongoza sisi kupata. Yani anayetafuta na ndiye ambaye anayepata. Aseme apataye mke amepata kitu chema, ya kwamba wewe una majukumu, we kijana, ya kutafuta ili upate kupata. Katika maisha yetu sisi wa Kristo, Biblia inatuambia ya kwamba Mungu ana mpango na maisha yetu. Mungu anamjua ni nani ambaye ananifaa. Cha kwanza na waza ambacho unahitaji kufanya katika utafiti wako ni kumuuliza Mungu, kwa sababu Mungu anakujua wewe zaidi ya jinsi unajijua mwenyewe. Umwambie Mungu, nahitaji unipatie kibali, unipatie macho ambaye anayeona, ili niweze kumjua ni nani ambaye wewe umenitayarishia ndani ya maisha yangu, wala ule ambaye ananifaa ili niweze kuishi naye maisha yangu, ili tuweze kuchangia naye. Kwa sababu katika kumtafuta mchumba ni mtihani mkubwa sana, na usipokuwa makini, ukitafuta vibaya, unachagua sawasawa na macho yako na mapenzi yako mwenyewe. Unaweza ukachagua vibaya, kisha kesho unaanza mlaumu Mungu. Mungu, angalia huyu mwanamke ambao umenipatia. Na ndio maana wewe kijana, chukua muda wako umtafute Mungu katika area hiyo. Mungu atakupatia macho ya kwenda kutafuta. Na wakati unaanza kutafuta, sio kusema sasa unasema sasa uende saa nje uanze kutafutia kila mtu ambaye unaona ule anaweza kuwa mke wangu, ule anaweza kuwa mke wangu. Hamna. Hii hali ya kutafuta ni hali ya kuwa pembeni ya Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia katika kitabu cha Zaburi ya 37 eti ya kwamba njia zako zikimfurahisha Bwana, eti atakupatia hata kitu ambacho unakitaka ndani ya moyo wako. Inamaanisha ya kwamba wakati unamtafuta Bwana, Bwana anachukuaga nia zake, anazibadilisha, anatoa za kwako, anatia za kwake. Ya kwamba step ya kwanza inaomba wewe uwe na uhusiano na Mungu, kwa sababu katika kuwa na uhusiano na Mungu, na hapo ndiye ambapo tunaongozwa
kuweza kujua ni kitu gani ambacho Mungu anatuongoza emo. Kwa sababu Mungu ukiwa unakuwa na uhusiano naye, mengine ambayo utakayoona na macho yako utafuka unayajua ya kwamba hichi kinafanana na hichi na hichi kinafanana na hichi. Yani inaomba upate kutofautisha, na iko ya muhimu sana. Na ndio maana wakati Biblia inasema ya kwamba anayepata mke amepata kitu chema, inamaanisha kwamba tuna responsibility sisi ya kutafuta, na katika kutafuta tunaanza kwanza kumtafuta Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi. Biblia nasema katika kitabu cha Mathayo sura 6 mstari wa 33, eti tafutane kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na mengine mtazidishiwa. Ya kwamba wewe kijana ambao unajitayarisha kwenda kumtafuta mchumba, step yako ya kwanza ni kutafuta ufalme wa Mungu katika kuwa na uhusiano pamoja na Mungu. Wakati unakuwa na uhusiano na Mungu, unamjuaga Mungu na Mungu anageuza mawazo yako, anageuza mambo yote ndani yako. Na katika kumtafuta Mungu ni katika hali ya kusoma neno la Mungu, kuishi ndani ya maombi, na pia kuweza kushirikiana na Wakristo. Na wakati unaanza kushirikiana na Wakristo, unasoma neno la Mungu na unaishi ndani ya maombi, akili yako inabadilishwa, unakuwa na macho zaidi ya kimwili, unaona beyond kimwili jinsi inaona. Kuna hasa vitu fulani ambavyo unahitaji kuviona ndani ya mwanamke. Ni kwamba Paulo anatuonya ya kwamba katika kitabu cha Wakorinto tunasoma ya kwamba Paulo anaanza kutupatia pia maparameters, maanake vitu fulani ambavyo tunapaswa kuviona ndani ya mwanamke ili tuweze kumchagua kuwa mke wetu. Cha kwanza Paulo anazungumzia katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura 6 mstari wake ule wa kwanza. Paulo anaanza kutuambia kwa mstari wake wa 14 ya kwamba msifungwe nira moja pamoja na wasioamini, kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Paulo anaanza kutonya na kuambia kitu cha kwanza tunapaswa kujua ni kwamba tusiweze kushirikiana pamoja na watu ambao wasioamini. Ni kwamba wewe kama uko Mkristo unapaswa kumchagua mtu ambaye mna imani naye, kwa sababu imani inawaunganisha nyinyi wawili. Haiwezekani wewe ni Mkristo unasema mimi nitaoa Muislamu. Ndio, unaweza ukafanya vile, lakini unajiletea matatizo ndani ya ushirika wako, unajiletea matatizo ndani ya ndoa, kwa sababu wakati imani zinaachana, wakati tunaenda utofauti katika mawazo, kwa sababu ukumbuke ya kwamba imani zetu zinaamua gisi tunavaa, imani inaamua gisi tunakula, imani inaamua hata gisi tutaishi na wenzetu. Kwa mfano, kuna imani ambayo inaambia watu wasikule nyama, kuna ingine imani inawaambia watu wasijipodoe, kuna ingine imani ambayo inawaambia watu hawawezi wakasherekea sikukuu ya kuzaliwa. So sio kusema ngojuu tu muna imani pia moja, ni kumchagua tu mtu yeyote. Yani unapaswa kuwa very selective na ukuwe intentional wakati unamchagua mchumba wako, kwa sababu vitu vingi ambavyo unaweza ukakutana ndani ya imani ni vitu ambavyo vinaweza vikaifanya ndoa yako kuwa mbaya baadaye. Na ndio maana hii hali ya kuchagua mtu ambaye mna imani moja inasaidia sana katika mwenendo wako na katika ndoa ambao utaenda kuifanya. Unapohitaji kumchagua mchumba, mpenzi, chagua ya kwamba mna imani moja, kwa sababu hiyo itawasaidia. Cha pili, Paulo anaendelea nasema katika mstari wake wa 15 ya kwamba tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Ya kwamba sisi ambao tunaenda kuchagua wachumba tunabidi kujiweza kufafanua. Hii ni mtihani ambao anatupatia matendo ambayo tunayasema ya giza na matendo ambayo tunaita ya nuru. Kwa sababu unapoenda kumchagua mchumba wako, unaweza kukutana mwanamke ni mzuri, anakuvutia, unampenda, lakini unapoenda kumwangalia unakutana na matendo yako matendo ya giza, hayaleti baraka wala utukufu ndani ya mapenzi ya Mungu wala ndani ya jamii. Huwezi ukasema mimi naenda kumchagua huyu mwanamke kwa sababu yeye atakapokuja ndamwomba Mungu atambadilisha. Usiende na mawazo ya hivyo.
Na ndio maana ninakuchallenge siku ya leo, unapohitaji kumchagua mwanamke, kama zile step nimekuambia, kwanza make sure uhusiano wako na Mungu umesimama vizuri, kwa sababu ndiye ambaye ina determine mawazo gani ambao utaenda nayo kumchagua mpenzi wako. Step ya pili, Paulo anatuambia kwamba tuwe makini wakati tunachagua marafiki wala tunachagua wachumba. Lazima tuweze kuwa na nia moja katika imani. Imani yake isikuwe tofauti na ya kwangu, imani yake iwe pamoja na ya kwangu. Cha tatu, matendo ya ule mtu yasikuwe matendo ya giza, yawe matendo ya nuru, kwa sababu ndiye ambayo yanadetermine ya kwamba huyu mtu tuko ndani ya familia moja, huyu mtu tutaenda sambamba naye. Wewe kijana ambao unajitayarisha leo kumchagua mchumba, uwe makini sana jinsi unavyochagua, uwe makini sana unapotafuta, kwa sababu sio sokoni ambapo unaenda unauliza bei ni ngapi unachukua na hii bei ni ngapi unachukua. Ujue kwamba ni mtu ambao unaenda kumchagua, ambaye mtaishi naye maisha yote. Na lazima uwe makini na uweze kutumia muda wako katika kumuuliza Mungu, na utumie muda wako katika kutumia pia hata wewe akili ambayo umeipata ya kiroho, kuweza kutofautia na kuweza kufafanua huyu binti ambaye naenda kumchagua, imani yake inasema aje? Ni imani ambaye inamruhusu kama gisi imani yangu inaniruhusu. Sio juu tu ni Mkristo ngo unaenda kunyangulana naye, kwa sababu Ukristo pia unaachana. Tafutisha uweze kujua ya kwamba huyu mtu mnakutanisha. Na ya mwisho ni matendo. Mtu anaweza kuwa anasema ni Mkristo, lakini matendo yake yanashuhudia tofauti. Na ndio maana wewe lazima uende uangalie pia matendo ya huyo mtu, uangalie kabisa yanafaa, yanaweza yakaleta matunda mazuri katika uhusiano wetu, na mpaka gisi tutaoana na ndani ya ndoa yenu itawasaidia kujenga familia nzuri. Ndiyo, kuna maswali mengi lazima tuyajibie, na ndio maana wewe usiingie jinsi unavyotaka. Uwe makini katika kuchagua na uende sambamba na mapenzi ya Mungu, na Mungu atakusaidia. Mungu akubariki na uweze kusimama imara katika jina la Yesu Kristo. Amena.